Tala Fou o Tala Fou le beideu Samoa mai Ausetalia. O lo fatala noi le soi le senate pe ono maua se wha mama venga mo tangata Ausetalia uma ma whaititia le la fonga tutongi. Pe ona si la fia o fatala noanga ia pe pasia suinga o a whaia le whainga malo le stage 3 tax cuts ma le wha moe wha pasia le basani lava. E se pina ngalo whaari o tangata le mata upu, a tādi ai se whai ungo le ao o iei taurumanga i le mata upu lawala nei. O le whai titi o la whonga tutongi o na winga, le a wha sao ina mai ai na isi tā la wha o popo i le tupe maua a le tangata whai ngā nuenga. E ono i se wha mama avenga mo tamaitea aonga university i le tala wha tau le tupe le whetarale pe a wha laulo aloa ia. Wata ua ili poti le tau na leila, lo sila le minister wa onga ia whaia ni suinga, i le tatongi no peimeni le hex, po le fsoswani e mau e tamitea onga mō pidi a onga. Sau no le minister Jason Clare, o lo o iei lava no e to e whetu na iei suinga, i le whainga o peimeni le hex, ma o le afesoswani le whasau ino tupe tamitea onga university. O nisi o mea sa whautuaina na whaia i le iloilonga sa whaatino taruai e au fia le suia o le rei te whaaturanga i peimeni o le suia o le teimi whaaturanga mō no ngā tupe i a whaititi aia a fianga o le inflation a toai ma le whaavanoa o nisi avanoa mō suenga tau postgraduate i vaenga o loo matua ma na o miai i a tomai i a po skill shortage. Ua whaamania mai wa maliu seri e rusu whatau sanga lena ta whea i le sami le Soranafi i le Northern Rivers region, whai mai leo na whaamatala atu e mōri mau, o le ua a fia e mai sini, sa iei whaatasi ma seisia na wō i se vaenga papau i se matawhanga i amba, ai whaapua se na ta whea i le au po le afole lua i le au le nafi. Ai mai leo sa ia whaelo ane i nisi mō se whasosoani, ai ele i o ina leilo aturo na tino. Sa whaia sa iringa leo mai le Coast, ma whaato a maua po le tau leo no i le fiafi na maliwa i lawa i le no fuanga. O lo whaia peso e suenga, a o whaamatalanga na maua i leo e whaapea na sia tu siari i le whaitu lea masiana wō, a e tupuai le nei whaalawelawe. Na tau mawhai paramedics e tonga fiti le tangata na a fia i se whana i le taua na leila i sini, pei ta ile i manuia foi, ma maliwa i lawa i lungo le awala savali i Stella Street i Fairfield. Whai mai le 7 News na whana le tangata le ua a fia, ma maua atua i nisi lungo le awala savali le i Fairfield Heights, po le te o le afo le valu le taiao. Wa whaasai leo le no fuanga i le teminei, a o whaia le suenga, pēna whapefeo na a fia. E leo tele ni whaamatalanga o awa noa mai o le nei whaalawilawe se i wanga na ua maea le suenga o loo whanga solo. Ma le tara muli, e fōringa ua tau whaai uputa kōna seti al tamaita i pese o Taylor Swift i Ausetalia nei, ina ua maua le tala ua nei e leo le tamaa le tene pese, ina ua wheta ua ina lona wha o lima i se tasi tangata whaasara lau le paparazzi. Whai mai le ABC o se tasi o lato wia o Ben McDonald le ingoa, sa tau muli le tamaita i pese, au iei lana malanga ta amilo i Australia, a e tu iei e le tamaa o Taylor le li o Scott Swift i le wafu i sini. E fitu se furutasi tausanga o Scott Swift ma usu nei e leo, ai whai mai le ipo e ata e 5 sutasi tausanga, taru na whai ngā ruenga i lana ngā ruenga, whato a wha o 5 leo stasi i a te ia. Whai mai e le tinga ina tele manuanga e manatu nisi, e fōringa ua toe wha leanga lava e si mata upula i titi lea, le tua mana i a si teine o Taylor, e si dia ma le valu sutasi afe i la tau na awa iai, i ana wha aninga na whai ai sini, si vaenga o Ausetalia. Whai ungana nao tala mai Ausetalia le nei fo yaso, wha moe toi mau atu si wha poponga le temi wha penei a tai au, a ia manuia ngā ruenga, tiu te mawhea wala tātua tunu o whenga iai, wha soifuaia.